Dobrodošli v novi mladinski oddaji. Poletje je končno tu in spet imamo za vas pripravljene različne prispevke. Julija je odšla v Ljubljano, kjer se je zopet zgodila parada ponosa. Zdravo, jaz sem Ada in nahajamo se na paradi ponosa v Ljubljani. Parade se udeležujem zato, ker se mi zdi pomembno, da pokažemo, da javni prostor pripada vsem in da LGBTQIA skupnost je tukaj, da obstajamo, da ne gremo nikamor. Poleg tega pa sem tu za vse, ki se parade ne morejo udeležiti zaradi homofobije, bifobije, transfobije v svoji okolici. I'm not gay, I'm not straight, I'm not bisexual, I'm not trans, I'm simply human. Jaz sem Franci Kopač, tukaj sem zato, ker želim podpreti skupnost LGBT v Sloveniji, zaradi tega, ker rabim podporo tudi ljudi, ki mogoče niso čisto iz tega kroga, zaradi tega, ker sami lahko naredijo marsikaj, še več pa lahko naredijo z ljudmi, ki jih podpirajo. Okoli pol leta je, odkar sem povedala najboljšim prijateljem in družini, v bistvu ne celi družini še, no. Ni bilo lahko, ampak zdaj, tako zadnje mesece je veliko boljše, no. In tudi odkar sem povedala, se veliko bolj počutim in tudi bolj sproščena sem in bolj vesela, tako da je. Gay is happy. Zdaj naj vsi vidijo, zakaj je Ljubljana najlepše mesto na svetu. Obljubil sem prvo poroko tu gor na gradu, imam prvi zbor Matej in Matej in zdaj sam čakam, da to realiziram. Drugače pa dobrodošli v Pritličju, dobrodošli v Ljubljani in ponosen sem, da danes lahko tako mirno v takem številu. Hvala pa tudi staršem in otrokom, da ste danes tu vsi skupaj z nami. Srečno, parada ponosa! Težko je oceniti, koliko nas v resnici je. Ni nas mogoče prešteti. Nekaj nas je tukaj, veliko nas ni. In različni smo si v skupnem stremljenju k enakosti. Danes sem prišla na parado zato, ker svojemu otroku ne želim reči, da nisem nikoli niti poskusila spreminjati okolja, v katerem bo živel. Želim si vedeti, da podporna mreža lahko vzdrži in ga prestreže, če ga bo kdaj kaj spotaknilo. Želim in pričakujem, da se začne tako tudi obnašati. Look at all these proud bitches. Everybody say hi, Mom! Now let's get down to business. The business of music. Come a little closer if you like. Hi! Letošnji slogan je Pridem in to nekako povezujem s tem, da ne glede sam na parado, ampak kamorkoli prideš z nekim namenom. Ne samo to, da se prek Facebooka, da polajkaš status, pa te pol ni, ali pa da rečeš, ja bom prišel, pa te pol ni, ampak ker res ti v živo prideš nekam, že s tem dejanjem sporočaš svetu nekaj in soustvarjaš svet na način, kakršnega si želiš oziroma ti je pomemben. That's my shoes. It's really comfortable and I can dance in it. Very comfy.
Skupina Beatlesi so obiskali Ljubljano. Poglejmo si, kako je bilo. Ovo je Jugoslavija. Ovo je Jugoslavija. Yep. Ja sam, ja sam Jugosloven i treba da budem Jugosloven. Znači, ja sam iz Jugoslavije i treba da budem iz Jugoslavije. Ali ono što je najvažnije, da smo mi Jugosloveni i trebamo da budemo mi. Ali što je najvažnije da mi imamo grupu. Kako je Toša pogled? Znači, ljud sam na Bebeka, ljud sam i što je najvažnije, uzumi album, uzumi Jugoton, uzmi onaj omot od ploče, ali kad me vrati, razgovarat će. Nisu još. A koliko ima ljudi? A nisu još. Devojke nisu još došle. Čekamo još njih i da počnemo. I da počnemo. Pa za koga je koncert? Ako ne za djevojke, jel tako? Čekamo još njih i da počnemo. Bato, a ja počnem kasnije ili s vama? Sad bre! Izvini. Ajde, evo me. Ajmo, evo me. Stani. Prvo dobro večer svima. Prvo večer svima Jugoslavijo i celo Ljubljana, da predstavim moj bubnjar, ali Miloš Petrović. Ja se zovem Miloš. Ko svira klavir? A Duš? Ali ja sam Turan Vučinić. Ja sam Alen Slamović. Ja sam iz Bijelog dugmeta. Moja grupa se zove Beatlesi. Grupa pevača i tvižača. Grupa Beatlesa su najbolji, oni sa nama nastupaju i sviraju naravno i pevaju. Uvek sviramo kad dođemo u Zemun na Sito štampu, mi sviramo i tako. I borimo se i dalje da nastupamo, da idemo na neko drugo mesto i tako. Naprimer, voleo bi da održim koncert na kome mogu da zaradim nekad pare i tako. Da bude baš veselo i da dođu svi ljudi da gledaju. Pa, kinta, tako, za slatkiše i za tako neke stvari. Za kompjuteri. Je rekao nešto Mileta na ovoj probi? Da nema svađe. Da nema svađe u Ljubljani. Tako je. Tako je rekao, da. Ako bismo ovo svađali, najbolji ste u Beograd. Ali žana! U Beograd.
najveći koncert je u Jugoslaviji. Ko dođe, dođe, ko ne dođe, ne dođe. Super, dođite tamo, pa se vidimo tamo nekom drugom prilikom 27. i tako dalje. Kako je bilo? Atmosfera filmskega festivala v Izoli 2015. I prefer jazz. Can you get jazz? Yeah, they're better. Yeah. Na Mladinskem kulturnem festivalu v Krškem so skupina Demolition Group predstavili nov album Zlagano sonce. Shit, fucking beast, Europe. Aha. This nice guy is a guitar player. And the very nice guy is a drummer. Come with me. My name is Matija Lapuch. I'm from Brežice. Yeah. I play guitar in a very famous little band. I'm from New City now. This is a drummer. This is a very Primus instrument in the group. Primus? Oh, Primus. He's the leader. You know what you're doing? I know. You're doing a documentary of the best band ever. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja, dober dan, jaz sem Goran Šalamun, Demolition Group, rock skupina iz Brežic in danes smo tukaj, da odigramo oziroma da predstavimo naš novi album Zlagano sonce našim sokrajanom v Krškem in v Brežicah. Pa ne snemat! Evo, Tamara kar snema. Klub
Group je organizacija, ki združuje predvsem študente, dijake tudi seveda, pa tudi ostale mlade, v glavnem pa študente, iz območja občine Krško pa širše. Organiziramo razne izobraževanja, kulturne dogodke, tako kot je recimo današnji Mladinski kulturni festival. Recimo danes, kot ste videli, danes danes na Mladinskem kulturnem festivalu pokrivamo pač širšo, kompletno mladinsko populacijo. Now I'm 52. 52. You were 19 in the beginning. 19, yes. Maybe. How old are you? I'm 27. 27? Yeah. Pretty old. Pretty old. Pretty old. Very nice. Kako se reče? Leta, ne? Najlepša leta. Najlepša leta. Najlepše obdobje za žensko. 27. No? Zakaj ne? Demolition Group, ja, oni so tako, oni so res, pač niso v najbolj rosnih letih, ampak jaz mislim, da kar precej tudi mlado publiko nagovarjajo. Zdaj bomo pa eno minuto čisto pogledali. Stil. Ker dejansko smo iz tiste neke generacije, ne, ki je bilo bistvo glasbe. Bistvo glasbenega sporočila tudi to, ne, da ima glasba razen tega učinka na užitek, ne, pa uživanje v glasbi, da ima tudi neko aktualno sporočilo, ne, sporočilo o nekem družbenem trenutku, v katerem se nahajamo. Ne, in mislim, da je recimo sporočilo in prepoznavanje vseh teh slabosti in nepravilnosti tega družbenega trenutka, v katerem živimo, ne, se še kako tiče mlade generacije. In zato mislim, da je tudi recimo primerno, ne, da nas poslušajo in da nas povabijo tudi mladi. V Krškem, najbližjem mestu našega domovanja. Tu smo prvenstveno, da vam privoščimo urico dve prijetnega počutja in uživanja, predvsem pa v prvem delu skladbi pesmi z našega novega CD-ja Zlagano sonce. Kaplja je naslednji komad. Zaradi tega, ker tle v naših koncih je dosti malo takšnih koncertov, da pride neka taka grupa, ko ima nek bled, tako bom rekel, ja, nek bled, ko so že nekaj naredili, so dali nekaj koncertov čez pa takih stvari. In strici znajo ful dobro zaigrati, no. To je v bistvu kao nek underground. Tako, ja, lahko bi rekel bolj underground scena, ki je tle okoli dosti malo, ne. Jaz od nekdaj že poslušam Demolition Group, sem fanica Demolition Group, moj ati je špil včasih v tem bendu. Tako da so zakon band in res uživamo v tej muziki. Zakon so, no. Imajo globoka besedila in je še zmeraj stari dobri rock. No, poglejmo, kaj vse se skriva pod ulicami Ljubljane. Razkopavanja sredi urbanega naselja, predvsem recimo, če nekje središča Ljubljane, kot največjega mesta v Sloveniji, so malo specifične, to je treba priznati.
Tu znotraj mesta je situacija taka, da je itak moče zavarovano kot spomenik, tudi z mestnim odlokom, pa da je tako, smo na območju evidenčnih številk dediščine, ki so pač določene v okviru in srednjeveške Ljubljane in pač starega rimskega mesta. Iz tega razloga je zmeraj pri vsakem posegu, ki se zgodi, je zmeraj obveza, da se morajo izvesti arheološke raziskave kot zaščitni poseg pred kakšnim posegom v tla. Smo oni prvo predpisano arheološki nadzor in potem posledično odkritju arheoloških ostalin tudi izkopavanja. Mi dokumentiramo in odstranimo in na ta način dejansko preselimo depozitorije mestnega muzeja, hkrati pa tudi omogočimo tudi zanamcem neko vedenje o tem prostoru, pa bo nam služilo, da poznamo ta prostor, pa ga lažje pač predstavljamo in javnosti in stroki. Tu zdaj pred sabo vidimo to, čemu pravimo arheološki profil. Potem pa od spodaj vidimo vse te plasti, ki se nabirajo preko celega obdobja obstoja Emone. In vse od sem do tukaj do dna, ko vidimo, se nalagajo postopno plasti, ki predstavljajo ali pohodne površine, ali posamezne sedimente, ki se dospirajo z ceste. Tega, da v Rimu imamo tukaj dejansko nek predurbani prostor od Emone in glavno mestno vpadnico. Zaradi tega se dejansko toliko plasti drži v samem Rimu, za razliko od zgodovine, je toliko bolj intenzivna poselitev. Imamo tukaj cesto, obcestni jarek, kar imamo tukaj v zaledju grobišče, imamo stanovanjske hiše, imamo obrtno cono, da vse to predstavlja dejansko neko kopičenje materialov. Pomembna arheologija kot plasti zemlje, ki se pa spuščaš na čistino. Ali pa če so najdbe, da še toliko bolj fascinira vsa zadeva. Če razmišljaš o zadevi, ki jo delaš, potem pa, da imaš eno rdečo nit, ki se spuščaš pač do ene čistine, zna biti tudi zanimivo, nekako. Ker si pač del te zgodbe, del te zgodovine. Zanimiv odnos med terenom in med muzejem, skrb za predmete. In tukaj seveda ima muzej glavno vlogo. Seveda ustrezno reagiramo, predvsem v tem konzervatorskem smislu. Kasneje se v bistvu predmeti potem muzealizirajo v posebnih oziroma primernih prostorih. Si predstavljaš, kaj si, ljudje so tukaj živeli, po tej zemlji so hodili, tudi dan je tak lep, zanimiv film. Poglejmo si, kako na Gorjancah delajo štruklje. To je tak užitek poseben, rada pesma majhna. Hudo mi je, ko grejo, ampak tudi to je del vsega. Zelo rada jih molzem, pa pomerjajo me. Mene to tako pomerjajo, jaz ko grem gor. Tu imajo vsaka svoje ime, pocrkljane so, vohajo me. In tudi meni bolj pustijo mleko. Ko jih včeraj pride med dopustom, da bo na mozno mami potulk ne dobili. Je všeč, če bi jo imela doma, ampak ko se nekako skozem lažje se ukvarjamo z njimi. Bolj mi je ljubo, kako ne povem, krava mi je tako nič posebnega.
Kdo bo poskusil? Ti bi? Vi? Ja, ne? Aha, ti si malo daleč. Zdaj bom precedila mleko. Precedila čez sterilno gazo. 3 take flaše, ja. Pa na štedilnik. Cirka pol ure, da zavre. Dam pa noter potem kis, jabolčni kis. Ja, malo premešam, pa še pustim, še malo. Povuhaj. Tak, cirka deci, lahko bi tudi polno. To je bravo, klok. To mora delati, ja. Zmanjšam na manj. Poglejte, kako to deluje. Poglej. Pazi, da ker je toplo. Poglejo. In to je take barve rumeno. Ja, to je voda. To je ta kisla sirotka, ja. In to je to. Poglej. Decit, to je to. To je to. In zdaj že malo po kislem diši, ne? Malo po drugačnem, ja. Kar usujem moke, ja. Cirka pol kile. Polno 1100, ja, Jana, boš, ja, kje pa Jana? Parko, ja, in dam olje pol. Deci in pol, tako, ja. Potem pa, recimo, žličko soli, ja, kar dobro žličko soli, pa še malo zraven, vodo mlačno in začnem, ne, in bomo počakali, malo bomo pokrili, tako da kakva muha ne pride. Pa naše muhe. Ja, tako. Aha, danes se pa posebej rad primeš. Drugače to ne dela. Drugačko z rokami. Lahko pa tudi z lopatko, ne? Jaz bom tako, ko me je najbolj domače in najbolj toplo. Bomo dali čico za dobre pol ure, včasih tudi 40 minut, zdaj odvisno. Bomo kar 220, 230, pol ure. Še pa ne bo dolgo, pa še 50 minut. Just cheese, ja. Verjetno pa zdaj tu še lahko tole. Evo. Viktor si vedno speci premalo stoli. Ja, Viktor, nale prid. Poglej. Krožnik ja, dobiš, štrudla proba. Če je dober, veš? Ali imamo krožnika? Imamo. Evo, bolje. Ujo, prosti. Sorry. Mleka ne boš, Viktor, bomo to. Prostovoljec pri Eve S. Denis je obiskal Trško goro pri Novemu mestu, kjer so praznovali nastanek te vasi. Zmagovalec obiska je bil cviček. Let's make microphone. Yeah. It's in Slovenian language, and first sentence it's about cviček. It's one of the most Slovenian wine among all Slovenian wines. We are on good way. And tourists come here, yeah? And what they do, drink? Yes, drink. Just drink. Just drink. Thank you. Thank you. Bye. See you again. Bye. It's a national cviček costumes. It's a cviček shirt. Now it's a white, but after it will be red. It will be fight. They will kill themselves. They will kill each other. And last person shoot it. Yeah, it's a cviček hat. And last person who will alive, it will be cviček king. This man asked me, cviček or water? It's good cviček? Yeah. Okay. But do you have glass? Yeah? Yeah, this guy drinks cviček every day. 3 liter. 3 liter per day. Very good. It's very Trškogorska vina najboljša. Kaj je cviček najboljši?
lahek, It's piten, soft, gladek. drinkable. Cviček army is coming. It's a good place to find some wife. Because everyone is drunk and everyone is very kind. Nobody understands what is happening. Eva, izvoli. Ko sem bila mlada, ko sem odraščala, sem tukaj s svojimi prijatelji, prijateljicami se igrali, da smo princi in princeske, kjer smo skrbno čuvali naše kraljestvo. Cerkev je bil naš grad, lipe so bile naše trdnjave, vinogradi so bili pa naše posestvo, kjer smo skrivali zaklade. Tako je otroštvo minevalo in minevala so tudi desetletja. Tako smo spoznali, kaj dejansko smo sploh čuvali, ko smo bili majhni. In spoznali smo, da smo čuvali vinograde naših staršev, naših prijateljev in vinogradnikov. How it was first 2 weeks being of princess? You slept well on First day, on this bed? Like... No. Yeah, I was sleeping in a bed with the queen, no, with the crown. No. That's not. Oh, sorry. Yeah, Sorry. that's not. It's prohibited. Yeah, it's crown of the princess Okay. and nobody. Okay. You know the old times. course. No, if the Yeah. princess saw. Yeah. Ti so jedli, ti so pili, si tako, si so delali tako, si so delali tako. Vežemo ustvarjalen Franc Kočar, vsi tudi člani društva vinogradnikov. Vinogradniki seveda lahko tudi pesniki in poeti. Tudi član društva, ki v svojih opeva tudi Trško goro in njene lepote in cilje. Jure Buren, prosim, da se nam pridružite in poveste eno I don't know what is it, but all people stay here. This village celebrates 880 years this year. It's common thing that red wine needs meat and white wine needs a fish. But Cviček it's a red and white wine composition. It's a mix of different kinds of wine. Now we will check what Cviček needs like food. I have just 2 glasses, so I need 2 plates. We make film about this and we include your on credits. Okay. Ali, it's a traditional Cviček food. Ne, bo pa ta. Ne, ker sem tam že pozdravil. You have a little bit. If you use Yeah, it's okay. and use headphones. Yes. Okay. Maybe we take something better, a better background. Okay, we start from this. We will move. Yeah. How you move? Because it is just water. Poglejmo si making of festivala kratkega filma v Zeleni.
Ladies and gentlemen, welcome to our review of the short Croatian movies for the second year in a row called Kratki na brzino. It is wonderful to have you all here, and I'm very excited to show you all the movies we have. Dr. Fritz, that is me. I'm the host of this show here. I'm 132 years old. I was born when the first movie projection took place. And as a spirit of the festival, I've been here for dozens of years, but it's only now that we're actually coming out with this wonderful selection that we have. And hopefully we'll do this from year on and on as they go along. I will be your host and your ghost, so I hope you will enjoy. And of course, if you have any questions or any complaints, please do direct them at me, and I will make sure your stay and your experience is as pleasurable as possible. So enjoy what's coming, and I'll see you very soon after the projections. Srednjeveški dan na Gornjem trgu v Ljubljani. Srednjeveški dan na Gornjem trgu nam v bistvu pričara dogajanje na Srednjeveškem trgu v Ljubljani. Gornji trg v Ljubljani ima še edine 4 hiše, ki so v srednjeveški obliki, medtem ko vse ostalo so že spremenjene v poznejše obdobje. In na tem mestu hočemo prikazati nekakšno tržno dogajanje v srednjem veku, tako da imamo v bistvu stolnice, na katerih se prodajajo izdelki, ki so nekako srednjeveška tematika ali pa izhajajo iz tistih časov, in pa dogajanja, ki jih mi povezujemo s srednjim vekom. To so mečevanja, srednjeveški nastopi, plesi, glasba in podobne stvari. Obiskovalci si lahko kot prvo ogledajo naš program, ki je pripravljen čez cel dan. To so plesi srednjeveško tematiko, mečevanja srednjeveška, imamo tukaj glasbeni nastop srednjeveške glasbe, potem so ustvarjalne delavnice, na katerih obiskovalci sami sodelujejo, izdelujejo izdelke iz tedanjih časov. Tukaj vidimo, za mano je polstenje, izdelava lesenih igrač, dišavljanje mila, kot je bilo v tistih časih, in pa pogledajo si prireditve, ki so v okviru naše prireditve oziroma dogodki. To so mečevanja, ponavadi je to red kraljevega ora, ki nam prikaže, kako so izdelovali oziroma kako izgledajo orožje srednjeveško, kako je potekalo mečevanje, s katerim orožjem. Leto že 5. leto zapored, vsako 3. nedeljo v mesecu načeloma med majem in septembrom. Naslednja prireditev bo 12. julija, potem 16. avgusta in še 20. septembra je zadnja prireditev v tej sezoni.
Mert je odšel na festival vina kljub slabemu vremenu. No, to je bilo vse. Uživajte še naprej v poletju. Se vidimo!